Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi saluer aujourd'hui toute équipe qui a organisé la 3e édition Miss Haïti Chili. Es un placer para mí poder estar aquí presente y agradecerle a todo el equipo organizador de Miss Haïti Chile 2023. Il est pour un petit temps également pour moi saluer et pour mettre chapeau bien bas devant nos chaque délégation qui participer et représenter le pays à la possibilité. Y también quiero aprovechar el momento para felicitar, para expresarle mis felicitaciones a todas las participantes que asumieron la responsabilidad de representar a Haití en este concurso. Moi, je suis heureux pour le travail à passer pour nous parce que nous obligés à accompagner nous pendant toute période là. Nous-mêmes, tout, nous disons un gros merci pour Haïti. También quiero agradecer a los miembros del jurado quienes se han dedicado y se han sacrificado y también han acompañado a las concursantes durante todo el periodo. Y en el nombre del gobierno de Haití y de la República de Haití quiero agradecerles. Pendant un petit temps également, moi saluer chaque photographe, chaque journaliste qui est là et qui couvrir l'activité, qui va nous possibilité pour plus de monde capable de faire bel travail communauté haïtienne dans le Chili. También quiero aprovechar para saludar a los periodistas que nos acompañan, los fotógrafos que nos acompañan hoy, quienes también están contribuyendo a hacer que se luzca, que se vea el buen trabajo, ese maravilloso esfuerzo, ese gran aporte que está haciendo la comunidad haitiana aquí en Chile. Et une autre salutation bien fort pour nous chaque qui est là, parce que sans nous-mêmes, finalement, pas possible. Arriver là, jeune mission, organisateur, sans public, c'est un fiasco. Donc merci dans notre comité, pardon, parce que nous là. Y también quiero agradecerle al público, ustedes que están presentes, porque sin ustedes no habría sido posible este gran evento hoy día. Y quiero aprovechar también en el nombre del comité organizador para agradecerles a ustedes por su presencia. Qui permet de voir comité à tout pour moi remercier les gens qui dans tête locale qui va nous possibilité pour nous capables d'utiliser aujourd'hui. Y también quiero en el nombre del comité organizador prestarle o tomarle la voz al comité organizador y convertirme en vocera del comité organizador para agradecer a los dueños del local que nos lo entregaron, nos lo prestaron para que este evento pudiese ser posible el día de hoy. Et pour finir avec salutation, je prends un plaisir de saluer qui qui accompagne nous. Merci parce que nous là avec le comité. Y para terminar con los saludos, quiero agradecer al cuerpo diplomático, al equipo de los funcionarios de la embajada que están aquí presentes con nosotros. Y gracias por acompañarnos a este gran evento. À chaque fois que Haïti, Haïtien, j'ai une possibilité pour représenter qui ça nous gagne, traîner dans dialogue comme qu'il dit, c'est toujours un plaisir pour moi. Y yo siempre me he sentido feliz y siempre he estado feliz cada vez que he tenido la oportunidad de presenciar en algún momento la oportunidad que tenga una comunidad haitiana o la comunidad haitiana de presentar elementos, componentes específicos de la cultura haitiana. Moi, souvent dit que dit c'est un grand bagage que nous mettons. A mí me gusta decir, yo siempre digo, yo suelo decir que nuestra cultura es uno de los pilares que tenemos, una de las pocas cosas que nos están quedando. Dans le moment, le pays allait vraiment mal. En un momento en el que las cosas no andan muy bien allá. Ça qui reflète sur toute communauté haïtienne qui est capable de Lo cual, sin lugar a duda, impacta directamente sobre toda la diáspora haitiana, independientemente del país donde se encuentre. Como solemos decir, unidos somos más fuertes. C'est ça que fait. À chaque fois, j'ai l'opportunité pour me parler ensemble avec nous, nous-mêmes, chaque communauté haïtienne à Chili. Moi, par exemple, c'est ce que je me demande, où est-ce que ça nous capable de faire? Où est-ce que les gens sont capables d'aider pour nous capables de gagner l'autre Haïti, côté nous tous capables de chita, aller visiter et faire ça nous là-dedans. Y partiendo desde ese lema, unidos somos más fuertes, yo siempre o nunca he perdido la oportunidad de recordarle, de decirle, de incentivarle
a la comunidad haitiana, independientemente de donde se encuentre, de poder contribuir con tal de hacer un aporte positivo tanto a su comunidad como al país nuestro que es aquí. Moi, quand nous allons en pile discours dans bouche politicien, et des fois, nous même fatigués. Mais c'est une occasion pour moi, au moins dire non. Politiciens, pour compte, pas capable de faire travail là. Et il est le temps pour nous-mêmes, les haïtiens, nous apprendre à identifier vrai ennemis. Y quiero aprovechar para decirle, sabiendo que existe cierta repulsión hacia los políticos, recordarle que lamentablemente los políticos solos no van a poder cambiar la situación, por lo que es importante que entre todos cooperamos para cada uno aportar un grano de arena en el progreso y en el avance de nuestra comunidad y del país. Dans ce moment-là, nous avons un gros problème en Haïti, côté il faut un monde qui éduque. Chaque monde qui gagne un monde à l'extérieur, tout rêve, c'est quitter le pays. Uno de los mayores, yo creo que uno de los mayores problemas a los cuales nos estamos enfrentando dice relación directa con la huida de cerebros. Los cerebros mejor preparados están tratando de la forma que sea de dejar el país. On est presque sûr qu'il y a un peu de qui quitter Haïti parce que nous devons vivre dans notre pays, mais moi surtout que la majorité de nous qui quittent le pays, c'est parce que nous cherchons la vie que nous ne pas joindre en Haïti. Y la prueba de lo anteriormente dicho está aquí, justo en la sala con nosotros. Si bien creo que muchos de nosotros, haitianos, que estamos aquí presentes, dejamos el país porque queríamos experimentar otra realidad, pero también hay un grupo de nosotros que dejó el país justamente o únicamente en busca de una mejor vida. Recevoir mais l'ouvrir et encourager l'autre qui peut capable de recevoir nous, apprendre à connaître et voir quelle quantité de richesse que nous portons dans le pays. Y también quiero aprovechar para agradecer a Chile, a los chilenos, a cada uno de los chilenos, a la sociedad chilena que nos han acogido, que nos han tratado de una forma bastante bien y también quiero reiterarle que es importante que también nosotros contribuyamos para que nos vean de la mejor manera posible. Là maintenant, on a de très bonnes nouvelles parce qu'il y a un petit qui commence à rentrer au pays Chili. On est tout, il y a un qui peut rentrer à cause de documents. Donc, nous on travaille parce que nous connaissons à cause de problèmes qui sont dans la communauté. On va lancer un faux visa, un faux mandat. Donc, il y a un pire monde qui va bloquer très bientôt. C'est ça que chaque fois j'ai une occasion pour me dire si nous avons un travail à faire, si nous avons démarche à faire pour la famille, pas hésiter à faire le plus possible pour que demain le programme Más allá de los problemas que estamos encontrando dentro de la sociedad y las dificultades a las cuales nos estamos enfrentando, y también sé que la comunidad está pasando por bastantes problemas, bastantes dificultades, bastantes vicisitudes en lo que respecta al proceso migratorio. Pero quiero aprovechar para recordarle, reiterarle que es importante que sigan los cursos legales habido y por haber para ese tipo de trámite y que traten de que todo lo que vayan a hacer o que fueran a hacer lo hagan en el marco de la ley. Mesdames et messieurs, donc moi, moi, je prends un petit temps pour me passer un moment ensemble avec eux. Moi, dis donc que moi, apprendre qu'on est le chaque là et un pile là dans le groupe tout, porter la caillou, un coup de jaille, mettre coup de jaille, femme vaillant. Donc, moi, dis nous merci parce que nous bien représenter la communauté. Moi, dis nous merci parce que nous bien représenter Haïti. Et tout au cours de l'activité, nous dit que chaque là, c'est une gagnante. Moi, approuvé. Depuis que nous avons une chance pour participer dans le concours, pour la communauté, nous chaque là, c'est les Haïtiens chez les 2023. Y por último quiero aprovechar para felicitar a cada una de las participantes, a esas mujeres bellas, lindas, preciosas, valientes, quienes para mí es cada una de ellas ya una ganadora, con el simple hecho de hacer el sacrificio, de participar, de con tanta entrega,
con tanta buena voluntad, eso ha hecho ya de cada una de ustedes una ganadora, independientemente de quién se lleve la corona esta noche. Moi, j'ai eu la chance de passer une semaine avec Laura Avril, ambassadeur. Tuve la oportunidad de estar durante una semana con Laura y Abril en la Embajada de Haití, en Chile. J'étais rentrée pour lui apprendre qu'on est qui travaille qu'a fait et j'ai une possibilité également de gagner une bourse d'études pour l'année 2023 pour les rentrer dans l'université pour continuer carrière. Donde ellas tuvieron la oportunidad de hacer una pasantía, además de ganar una beca para estudiar, para ingresar a la universidad durante este año 2023. Un aplauso para ellos. Merci à la communauté pour ce qui va nous possibilité pour nous capables d'appuyer pour pouvoir et nous parler nous appuyer pour pouvoir et tout autant moi comme ambassadeur en Chili c'est un engagement pour moi pour continuer à payer pour cela parce que c'est un miroir pour moi pour nous capables de montrer la nouvelle Chili. C'est pas travail seulement nous travail, c'est pas comme seulement nous faire, mais nous gagnons un échange. Là on a une possibilité pour nous faire échange culturel là, nous faire et nous montrer comment nous riches parce que si on dit tout à l'heure, qu'il dit nous, c'est une grande bagarre que nous dit comme peuple. Y también quiero agradecer al comité organizador por habernos dado la oportunidad de apoyar y auspiciar el evento. Y también quiero ver este evento como un espejo desde el cual reflejamos nuestra identidad nacional, nuestra cultura, nuestra valentía, nuestra belleza y, por qué no, seguir promoviendo la identidad haitiana, la cultura haitiana, la belleza haitiana, porque todo ello es parte de nuestra cultura, esta última que es la única cosa que nos está quedando dentro del marco de nuestra identidad como pueblo. Moi, je vous remercie parce que vous avez fait honnête de moi dans différentes paroles et que nous tous gagnons, mesdames. Et merci encore public. Gracias por su atención y cada una de ustedes es ya una ganadora. Y gracias público por su atención. Que estén muy bien. Excusez-moi de profiter pour excuser le regard de public là parce que nous sommes obligés de déplacer. Mon qui est ambassadeur ailleurs n'est pas voté bien, donc nous sommes obligés de quitter là directement aller à l'hôpital. Excusez-moi bien, mais ma continuer de suivre sur Facebook pour voir comment ça passe. Merci. Lamentablemente me tengo que despedir porque tengo que salir de acá hacia el hospital. Me tengo que ir ahora. Para mí ha sido un honor y espero estar en contacto con ustedes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a la excelsa embajadora del Gobierno de la República de Haití aquí en Chile, quien ha sido también una de las impulsoras y continuadoras de este concurso. Muchísimas gracias, embajadora. Y bueno, vamos a aprovechar de mencionar